lagu sikit. Iya. Jadi cepetek keluaran angke. Dulu perut saya bertiket. Jangan katanya bapak lagu sikit lagu dangdut sanggup saya bawa ini. Coba. Mana yang dangdut? Nah ini. Ini siapa? Ini muridnya Bang Rian. Muridnya Bang Rian. Iya. Reputasi deh. Tahun kemarin dia juara MTQ di Kairo. Alhamdulillah. Juara berapa? Juara 1 dong. Pesertanya banyak. Cuma berdua sama dia. Cakep. Halo. Keren udah baru nanya apa sedengeran tadi ya. Tuh, kamu jadi Power. Assalamualaikum ya أهل بيت السعيد جئنا جميعا في هذا المجلس الحميد بحرمة هذا المجلس حرمة العقد والنكاح والمباركة الجديد فالبلاد ترحيم رسول رحمك الله يا ليلي يا الله يا